emakhosini ngiyanihlonipha abantu abadala. Umhlambululi, isigodla amanzi nentaba, umlilo. Hey, uyazi ngingumhlambululi angiphiwa ngesigodlo. Isigodlo samama imvelo. So nanoma uzohlola kimi ungangithathi njengenyanga noma umprofeti. Mawuzohlola suke kuyimi engithe ngicela ungiphe igama laka mama nelika baba nelakho. Isibongo saka mama nesika baba. Negama lakho kubuye kube isithombe sakho. Lapho mangisuke ngifuna ukubona ukuthi imvelaphi yakhe ihamba njani. Sohlambululani kwezomsamo ngoba into engisebenza ngayo i-foundation umsamo strictly ngoba ngigazi ukuthi ubuthakathi obusemsamo noma imikhuba esemsamo iyona elimaza umuntu, i-future yomuntu. Angazi ukuthi kuyazwakala lokhu kokuthi kune-chemist already njengenyanga noma kuney'washo njengomprofiti ukuthi mawuphethwe ikhanda mawuphethwe yini strictly ngisebenza ngedlozi ukuthi kuyenzakalani esimeni sedlozi, silungisa amacala semsamo strictly. Kubuye futhi into engenza ukuthi ngenze le video ngibuya ngaphandle. Now ngingahlanganisa izinto uma udinga ukuhlola awubuzi kimi ngihlola through iy'bongo zakho si-discuss ukuthi naku ngithola okuthize, then uma ungazi uyacaciselwa la uwazi khona uphilisa umoya, kuyakhanyiswa impela. Into engilethe ukuthi ngizoyenza ivideo ngibuya ngaphandle bengiyoyenza i-holy ash. Baprofite imvelo isiphile amakhambi noma iwasho. Into yokuthi sihambe sithenga izinto zokuphilisa nayo iyabuye ilimaze kakhulu. Ngizokhuluma nge-holy ash ngoba i-holy ash mawuyenza mangizenzela mina i-holy ash ngazi kahle ukuthi izinto engizifakile, imagine makube kufake umzimba womuntu noma isitho somzimba womuntu lapho asazi ngoba siyadidiyela kwi-holy ash. So ngizokhuluma nabantu abafana nami ngiyisebenzisile i-holy ash yamandiya kakhulu, then ukuyisebenzisa kwami ayingisebenzelanga. Isiwasho engisithengayo asingisebenzelanga up until isiwasho ngento zemvelo sachamuka. Ngisho amanzi nje wathola emfuleni noma kulwandle, isanti, yiwasho lezo zinto, and deep zikhona into ezisiphilisayo esizibhekile esingazi ukuthi namhlanje ngabe impilo yakho i-right. Remember into ekhona before ngiya lapho, umuntu ofane nami osebenzisa isiwasho osithenga emandiyeni obuye ne-holy ash kodwa into zakhe zisesemnyama, wazi ukuthi indaba yikho lapho, indaba isemsamo. Kubalulekile ukuthi ulungise amacala semsamo. Kuyenzeka ukuthi basesekhona abadala, wena ulungisa nje 30 years ukuya phezulu noma 25 years ukuya phezulu. So uthwese umthwalo wabantu abadala ukungena ngapha ey'ntweni zikamoya umuntu omnyama kunzima because of awukwazi ukuthi ungakhuleka ungena inkonzo kube mnandi noma uthi sengiyaphahla kube mnandi. No, kucala ngokulungisa emsamo. Sizulu labangasekho, ingakho icala lapho. Ngaphandle kwalokho kucala ngamacala ukuthi wena wenzeni, abakini bayenzeni, then that's when-ke uzothola i-freedom kwamoya ukuthi uma ukhuleka umkhuleko wakho ufinyelele nako konke. Ngizoxolisa kakhulu abantu bengithe ngizongena ku-live, ngicela ningi-check-eni like time and time, mayithi 9:30, from 9:30, 10 lapho or noma sithi from ngo-9, 9:30, 10 ebusuku, nibolahlela ukuthi ingabe ukhona ku-live ngoba silayelwa umoya. La bengithe ngizongena izolo, hhayi ngiye ngazumeka ngaphaphama ngabo seku-11. So sihambiswa umoya
Kodwa-ke angizukubeka isikhathi ngoba abathakathi basibhekile ngaso sonke isikhathi, so angizukubeka. Kodwa la makucala kushaya u-9 uloku udamane ulahlele ilihlo ngapha ukuthi ngingenile ku-live, na 9:30, 10 ukuya le uloku udamane u-check-a ukuthi ingabe ungenile. Emakhosini ngizoxolisa kakhulu, bengithe ngizongena, kodwa into ekhona uma unamakhambi angakusebenzeli wazi ukuthi indaba yakho isemsamo, uma uhambile wahamba wangazange kuthiwe ugeze idlozi, kwangazange kuthiwa ulungise into zasemsamo, wazi ukuthi usesekude indaba yakho isemsamo, i-answer yakho isemsamo. Emakhosini.